I u Vinjicoh pošvecena loza, orezani perši čokoti, zaljati zo slonjskim vinom i zoz molitvu za bohatši tohoročni rod. U vinariji ide o ruski dvor, zoz blahoslovom paroha Šiđanskoho i dekana Srimskoho, oca Mihajla Režaka, orezovanje Vinjici počalo išće perših dnjov februara, pre veljku robotu. Jak ocenjal predsjedatelj skupštini vinariji pan Miron Sabadoš, robota za teraz dobre čeče i mala bi bud zakončena načas. Po slovog Sabadoša, Sadska skupštini akcionerov vinariji budze otrimana po konjec februara. Dzenj vina označeni u Bačincog i u Lačarku. U Berkasovi nješka popoladnju svjatočno otvorena tohoročna 19. vinijada, a u Srimskej Mitrovici okreme označeni i dzenj zaljubenih. Živni vitor i dišće šťastí pohubeli nješkajši dzenj vina i dzenj zaljubenih u Srime, ali jak starši tolkuju, pre taku hvilju vina toho roku budze veljo i budze pitke.